o te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I nei tai au, si mai lau whaafonga talafo ala Radio Samoa. Ua mai a whai ngā pālota whaaitu mālo, ma o se pālota ua matua I mo o mia swinga. I lau te lenga o whaamaunga mai tu mālo whaapālota uma, ua I loa ai le pa u ma walalo, I le na o le tolu se fulu wono pasene, tangata anga wa ana pālota I le pālota na whaia nei. Ia au kilani po le ai tele o lo oto a tele le au le pālota po le ai toi titi tasi tesi 2 miliona tangatanga wa asa tatau o na pālota. E na o le tolu sefulu tasi pasene na pālota. Ma o se mawalalo tele lea o iei talu mai. Le lua afe sefulu lea sa wha mawinai le 5 sefulu tesi tasi pasene o le au pālota. O ni whaiunga o whaatonu inai le local government New Zealand se ilo I longa tū to atasi o na o le mawalalo tele o iei. O lo tutu sai fo ifi na ngalo le taitai o le malo Jacinda Ardern whaapele taitai o le National Christopher Luxon whaapele to atele o sui o le malo ua mo o mia le whai o se suinga. E ala I le toe sila I le whaatau tainga o le pālota. Ai mai le councillor manuka ua toe whaamanuaina Alf Filipaina I tala le Herald. E moni e mawalalo lava whaamau ngai pālota whaitu malo. Ai ele I o I se mawalalo wa iai nei ma o se whaanoa noanga tele. Ua whaatuai e Filipaina a tonu wa tatau na wa ai le anga I e pālota online mo le whaawhaingo fie I tupulanga talavou. Ai wha o ngā pēr pālota lafo I le pusa meli mo le au mātutua. E se mai leitu o le tangata pālota o le iunga o iei nei pe a wha o ngā au kilani ua atangia mai ai fo I e le I whaingo fie o na maua pālota mai vaenga o au kilani e le o te le se sao o le local government po o pūlenga wha I tū mālo o iei. Reported TV tasi o whainga le tutusa nei o lo o whaatusa tusa I le mawala lalo o tangata pālota mai o Tara I Papa Toi Toi. Le ena o le sefulu fitu I le sefulu iwa pasene. Whaatusa ia Devonport, Warkworth ma Waiheke, le esilia ma le wha sefulu pasene. O lo I ele wha moemoenga tā Lucia, ia umane o na whaitau pālota whaapitoa, ua sii I lunga I le tolu sefulu iwa pasene le mawalunga o tangata anga waa na mawhai o na pālota. Hei se oto o tonga o le ulua I whaitaunga o pālota ma whai ngā pālota whaitu mālo na tāpuni e le asto nai. Mai le onos fun ma le fito I tū mālo wha pālota, to avalu pule nu ele I manuia tau ma whainga. Tolu se fulu ma le lua wa toe whaatu mawina, a o le isi sefulu tasi, tu whaatasia tala fawela o ma whaiona mautinoa o na o le vāvala lata o pālota. O le sefulu ma le 5 o pule nu ufou a filfilia nei o I lātou ia o sui tūlanga I sui wa wha mawai po ua li taia foi. I sa vaengai pule nu ufou, o I tū mālone e iei au kilani, Wellington, Kalai Estete, Dunedin, Queenstown ma Invercargill. O whaaiunga fo'i wa iei nei wai loa ai le anga I lunga o le pasene o sui tamaitai ua whaamanuaina I le tofinga pule nuu. I le pālota lava, e se mai I tū mālo whaapālota uma. O le ai tele au kilani lewa filfili ai nei Wayne Brown po o le na tāmu mo e wāwala lata mai ma whaanana Efeso Collins. E maua e fia mau fo'i e na saulo le tala ua mālo Brown whaamawahe loa. O Brown o se tasi e le fo I le tofinga, a wa o le asapule nu mua I Far North, ma e ui ua whaamanuaina na o le sefulu pasene o tangata pālota anga wa au kilani, le ana tusi a au I ai. E ui o le whaitaunga mua pe ta e fōlinga mai e whainga tāo na to iei se isi suinga ma whaanana, o na o le 5 sulfa afe pālota e vai. O Mr. Fix-It po le ingoa o lo Iloai Brown, o le alava na whaanga soloa na whaato sina ma le tala, e tūla I mai loa o na ave e sea loa le to atelo le au whaitofi au fiai ma le Auckland Transport. Whaapea ma suinga e toe whaatu langa pūlenga o lo Eilano le Auckland Council. Ina I tūla talo na saule whaaiunga wa Malo Brown, na sa wailo mal whaasilasilanga wa whaamawai le whaato na sili le Auckland Transport, Adrian Young Cooper. O le taio nei le tūlai valu na saunoai Brown, e a mataiana ngā luenga le Auckland Council, ma o le a mata lava I le wa aio api le Council. E mō whaanana po o le alo le atunu ua mamau alunga lo na tūlai mai le nei tā moenga, o se malolo whaata malii a o ia lau ngā ia whaafetaia le langolango, ai maise o lona loto tele I le a ngā I luma. Wa iei fuafuanga le matanga luenga o whale puipui e ave le fitus fulu 5 pāngota I le to ese rimutaka, ona o le to ngao le au whai ngā luenga. O le uti o le au ngā lulue wa a fiai polo kalame to e fuata ina mō pāngota o lo tuli whaasalanga. La ititi le taimi o I whafo masela, to ea a fiai maasia singa. Whai ai ma le tono le a ave esea mai nisi mai to ese Spring Hill I Waikato,
Whaapea isi mai le to ese Mount Eden I au kilani ai awina atu I apaha. O rimutaka o lea na o le ono se lausfulu lima I lato o lo tuli ei whaasalanga. Ma o lo te lele ava noa pe a whaatu sai le afe se lausa iai le lua afe sfulu valu. A o whai ai le afe suia inga, o lea fwoi wa whaatala sangatu le afe wha se lau mo ava no whai ngā luenga. E pei ona wha mawina I totono o le tolu masina walu. Ma tala muli muli, atua I le tali tonu le pule o le whale ta avale na ualu atu ma va ai ana ta avale o whaalea ngaina, ma fua mai I le ave ta avale sawa sawa. E tusa malefitus fulu afe ta alale tau ato o mea tō tino o whaalea ngaina le Jess Motors I Hamilton. Ma o le wha o le ono ta avale o whaalea ngaina, wo write off po ua le o toi au ngā. Le vaveo ana nafi le whaapea na whaasasa o ele ta avale le se fulu iwa tau sanga wa mōlia nei, I le no fuanga o lo pakai ta avale le Jess Motors, mai leo o le asa lato I loaina le ta avale peitai, e le I whaapea a meana o lato tuli loaina. Whaalia ele le ipule o le whale ta avale le staff, lona whaanoa noa ono le mea ua tupu. Ma ele o whaingo fie fo'i ono o lea ua mauatala, ele ise inisi ua a le ua mōlia. Whaatala sangai ele le ipule, ua mo o mia le whaamalo sia o tū la fono mo ave ta avale sawa sawa. Tala nao le nei tae au, manuia la matanga o le vai aso. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se